Kani gede ko All India Radio Shillong ka khubor man puli di kasan ni jana kimat bakongsan jong ka khubor. Let Sarjamin Menteri Ketenat Kakot Kakia ke Meghalaya bantai ya ke jaka sumar halau mali bantung kre ke jingan shop juga kelam COVID-19 haka kenti ke balai. Pelat ke Sarkar India ya ke song pisa ke basis pak kendai pukul tengka sya ke Sarkar Meghalaya nak bantaki kam ke MNREGA. Ha Meghalaya sa nyamut kibri kila yak ningkesngi nak ke jimpang COVID-19. Bat Shimti UN Venudhar Reddy kum Director General Bethamai jong ko All India Radio. Nakadaw ko jing sapriang jong ka klam jing pang COVID-19 ka All India Radio ka kentui kinong sangap bakin day ban pensenjor ya ka jing yada. Shimdut ya ki sinjam jing yada barwa bat kitu ki brio ki bala sobsan snam karta shaning ki bala dep yo e ketika COVID-19 ko benengkong ki den kam ban shim ya ketika ka ba ar ha ka por ka bala bo. Long ki besangan bat ki bela yada da ka babut dia kini hilai lagi kendon ki besuk ban le kata dan ye ki mas ye janga iwe ni iwe para brio da army da bat le khut da ka basat ela ki ti ba ka khmat bun sin ki phone number jong ka national helpline ki trei kam na ka bantaban ai ki jing tip ki beran kam ki be dei ba jing pang COVID-19 bat ka jing lam ti ki pat ba ki phone number jong ka national helpline ki long Nuat iwe ar lai khandai nyo pra nuat sound riu but iwe nuat nyo san phone number ubani ojingarap jong ka jilla Meghalaya uday u iwe nuat pra but u iwe nuat nyo nuat mentang ni phai shiki khubor ki bawnia Menteri Ketenat Kakot Kakia jong Sarkar Meghalaya uba ELHEC ning kesni ulalit Sarjamin ya ke jaka ha Pasteur Institute lau mali nak banta bantai ya ke prefab ke balong ke jaka sumar ke baladan ha ke jingtmu jong ke sarkar ya ke ni ke jingtai ba ke sarkar ke tmu ban bu kalong nak banta ban pinkre ya ke jingwan lencop ke klam COVID-19 ha ke sim ke balai Habakren ni ginong patay kubor hadian ke jing Sarjamin uba hek uloong ba Ketenat Kakot Kakia kan penti kena ba ya kene ke jing tay on snap ndep no kloy kat bala kiwe de ki kinrem kilendan kiwe don ha kene ke jing let Sarjamin Menteri Sarkar ki kentup yu MLA katang uba Adelbert Nongrum ikong Isawanda lalu ibelong ka Deputy Commissioner juga East Khasias District lembat kiwe de ki he Sarkar na Ketenat Kakot Kakia Ketenat Korbari jong Sarkar India kalau hukum ya barok ki jela ba ki Union Territory jong kari baki de ban pentri kena ban pentri kam ya barok ki thong ha ka por bala bro ha ka bede bat ki senjam te la kam ya ka jimpang COVID-19 ha ka sithi ka bala pha sa barok ki Chief Secretary jong ka jela bat she ki Administrator jong ki Union Territory u Secretary jong Ketenat ki kam Korbari jong Sarkar India u Ajay Bhala Ula kentu ki jela bagi deben penni ya ki hukum ban pentri kam de ki board district batru sikiwe de ki board sensyar ki bahapo ke jela bagi deben shim ki senjam ki beden kam baro ki bela betha da Ketenat Kakot Kakia jong kari ha ka bede bat ke jingte al kam ni ke jingpang COVID-19 u secretary jong Ketenat Korbari ula ongu babun na ki jela ba ki Union Territory ki la sedang penjing sur ya ki jing perking da ke jing nang hiar jong ke jing don ki be yo e ke jing pang uloong ba ye ki sin jam penjing sur dan kam bandak mi ti kena bha shwa ban plat ya kanu kanu ke kendon ke bala adong Ketenat penroi nang kendong jong ke Sarkar India kala plat ye ke song pisa ke basis pak kendai proklur tengka sya ke Sarkar Meghalaya nak bentaki kam ki be de bat ke Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MNREGA Menteri Ketenat Community and Rural Development jong Sarkar Meghalaya uba Hamlet Sondoling hanin kesni ula penting ba ke jela kala yo pediang ya kene kesong pisa na ke Sarkar pedeng ba kala pun krek menta ban pelan ya ke mang pisa Shaki Community and Rural Development Block ba per hak leng ke jela uba doling loong ba ya ke jing hak liang ke pisa tengka hakikam ki bede ba ka material component on salaban pindai chisien ba ka pisa kala poi shaka Village Employment Council ni VEC
Laban kedua babun ki VEC kila mat jing ban pentelun ki kam jong ke MNREGA nakadaw ke jing slam ban yo ya kepisah. Kani ke kubor kawan Shipina ka All India Radio Shillong. Kajila Meghalaya kala yo jingken ba kila dan nyewut kibri kibala yap na ka jingpang COVID-19 nen kasni. Kabala kenti we ka jingken jing kibayap na kani jingpang syaka plus pa live prangut. U director jong katnat ka kot kya ula pentip ru ba ka jela nen kasni kala yo jingken ba sa Lais pak sampu armut kibri kila yu atmai ya kini jingpang kabala kenti we ke jingdan kiberang syak sumar syaka sahajar ars pak khan ringut kibala kot ni ke jingpang COVID-19 hame ke haliah nim kesni kilong lais pak khandai pu armut kabala kenti ya ke jingkhen kibakot na kini ke jingpang ha ke jela kat hadu menta syaka sahajar saus pak sanpo khandai ngut Kirang ba asnong kisin bat ki doktor na West Cassius District kila ay ka jing kuntui ki pat ba bakin mi syakman bat ay tika la di nakadaw ba kila ong ba datang ketika ka atiar ka ban yele persya ya kunyang jing pang COVID-19 ka khubor na kini kinong mikmat jong kisnong kithaw kalawan hadien balasem ba ki babun kibriu na kisnong ba per jong ka district kidang artetien ban shim ye ketika yada kenang ban weng ye ki jing septing bat ki khubor hamsaya na ki patba urang ba snong jong ka snong pendeng umyong mairang kabaha papo kabor khmi jong sim ka himanong ston uba EPCM rengkat bat u joint director barim jong katnat ka kot kya jong Meghalaya u Dr. P Limkhoi kila keren sri patba bat kila pensluri ki ban shim ye ketika kabala ban ai jing yada ye ki Yaki long ying ki jongki bat yakarihi berakway na kajingpang COVID-19. Ka National Highway Authority of India NHAI kalaray ban bujiri no ya kajing siang ya kamadan jong ka jingking Bailey kabasipor kablapun hajan jong ka jingking rim kabadan ha ka surok Shillong bypass kanang banlat na kajing maramat kabaman kapor. Usimbut Menteri Ramba ke Meghalaya ubadi kmi ikatnat PWD Roads ubak Preston Tensong ulang badang sen la penong ikijingelang rengkat bat kihi ofisar na ke NHAI bat na katnat PWD bani keren yetai halor kunu ban pendek ye kijing e kibami na kajing hap maramot ye kijing King Bailey na kapor sakapor Ubat Tensong ulang ba ke Deputy Commissioner jong ka Ribhoi District kalala peni ikijing pen benar ban khang ye kajing ya jugi trok ling ba kani kajing king nadu kapor new beji janmien hadu andri beji menstem kanang ban ailat ye u kontraktor ban pentrei ki kam maramat ha kani kajing king UN Venudha Reddy ubalang officer Indian Information Service jongkas nem khandai spa prapupra ning kasi ula shimti ye kakam Director General jongka All India Radio kat hadu kasngi bo ula shimti ye kani kakadan already ula bat ye kakam Principal Director General jongka News Service Division jongka All India Radio bat la IT ru hu ban shim ye kajing trekam jongka All India Radio da kajing ajing manager jongka Appointment Committee jongka Dorbar Cabinet jongka ri already hagi por ki bakhaman shwa ula trei hagi kadan baper ha katnat pathai khubor jongka All India Radio bat Doordarshan kaskol ba Martin Luther Christian University hanin kasi kalapan long ya ka convocation ka bakhatlai jongka lengba ki kor ki bor ulat ka Meghalaya u Satyapal Malik ubalong ru visitor jong kani school ba ulai dan kat ha kani kelempong pen ko buram ye ki samla puli ki bala pendap ye ki kedan puli beper na kani school ba haba ajin kren ha kani kelempong ulat la ai kublai ye ki samla puli ki bala pendap ye lagi kedan puli bat la penpau ye ke jingkmen ban yo i ba wat apdeng kani ke klam bat ki jing e ki babun ki bami naka ki samla puli ki la 3 minit ban pendap ye lagi kedan jing puli ula kedoru ba kajing puli lemba ka online bat kijing hikai ba na jengai lemba ki kor kibor
kalalong ka jingya linti ka bathamai na ka bantaki kena school bat kinong hikai bat lapan pau ye ka jingkerman ba kani ka school ba kan yeng kung ka syarak ka bantebe jing syai ki snong ki thau ki basau dong jongka kat tu kani ka khubor klakut ka balawan shopi na ka all India